Ok, mi smo se danes odločili, da kupimo dve srajci pa dvojne hlače in skovala smo super strategijo, kako bova se vse to spogajala. In zdaj bova probala demonstrirati, kako vse skupaj izgleda, da so prišla ena statuna, Katja bo igrala prodajalca, jaz mi pa mi dva. Hello, do you sell pants? Okay, and what's the fabric? It is cotton silk, very washable, no need to iron. Wow, wow. Pravi, da so zlikane, pa mislim, da ni treba likati, da se lahko kupa, ne vem, vprašati. Okay. And what is the price? It is all handmade, especially for you. It is 600 rupees. Pravi, 600. Ne vem, kako ne damo. 300 pa prijemo na koncu 500, če se fajn spogledamo. Ok? Ok. Now we can give you 300. Ok, no, goodbye. No, tako je to zdaj bilo. Naredila sva 2 kroga in prišla nazaj na isto mesto brez oblačil. Seveda, tole so bila težka pogajanja in zdaj si zasluživa en krepak obrok in čaj, da narediva nadgradnjo te strategije za nadaljne nakupe. Ki upraviva psihično škodo. Tako, damage control.